салом алейкум духтаро, ҳамакатсон назин созин. Имрӯз 29 июн, як моҳи тобистонам 1 минута гузашт рафт. Ҳичи маънеша нафаҳмидем. Ана ҳичи баҳра набурдем аз ҷиҳати истироҳат кардан. Фақат кор. Хайр ман чӣ гуфта ки ман мисол сахт кор кунам ба одих карда мегардам дигар кор иқадар бисёр намекунам. Ой додем хулоса ҳозир бояд бирам нохунаро снимат кардам дар кори нохуна худмада бош фақат шилакай чиам тар мекуна уже дароз шудаге калта кардам дар кор. Ана баъд бо ба сари киртам пештузам да бояд бирам ирӯз ҳама корома бояд бикунам. Ана чӣ гуфтаинем духтарако чӣ хеле ки медонен ҳаматон ма дар компания атоми кор мекунам ва дар бораи компания атоми намехоҳам ки зиёд таъриф кунам. Мехоҳам худтон на интернет бихонед бибинед ки чӣ хел ширкате ҳаст ки имкониятҳои нағз дорада, ана расходи зиёд надора. Ягона ширкате ки ман дидам расходи зиёд надора ҳамин атомияда. ҳар моҳ харид намекунем хата маҷбур када ба ин чизора дар ки фурӯшумо батуна кунам ята реклама кунам ки ана чизи зура биёй бихарем мабналӣ чи дорам. ситивик бояд савдогар набошада, ситивик бояд команда ҷамъ кунад. як рӯз пати одам вохӯрдум ана ҳамин чизоро нағз нақл кард додагда стармастер. баъд духтаро бисёр менависанд ки шумо доред хемохрен, шумо доред спирулин, айхутон. Мо надорем, барои ки мо хариду фурӯш қатӣ вообще машғул нестем. кори мо чие? Фақат тавсия додан. Мардум дар тавсия метиҳем ва ҳамин ҳисоб мо дар бонус маош мегзарад. дар ширкати атоми ана мехелад набояд бор бихарӣ, просто тавсия метиҳӣ. барои рекомендатсия мо пул мегирем. реклама ҳама чизи қимматай мо реклама мекунем. ана касоне ки ҳолиам фикр доред дар ширкати атоми кор кунед ё не, рақамот дар рӯи экранай духтарако ватсапи мо бинависе оиди кор дар ширкати атоми ҳамаша мефаҳмонем. командамон беҳад зур кор мекунад. дар группаомон оиди чӣ гуна маҳсулотро тавсия додан, чӣ хел кора пеш бурдан духтарако пурра мефаҳмонантон. ман худам боша пашак ва нишон метам ҳамаша. чӣ хеле ки медонем мо дар регистратсия ройгонай омӯзиш ройгонай ва ҳол бо як гала навигаториё дига аста ки видеои дига дар шумо дар мегум. рақамои рӯи экран бинависед пурра бо мефаҳмонем. дӯстони азиз салом алейкум. 27 июн ва мо қарор дорем дар шаҳри хуҷанд. ин дафъа мо гостиница да наистодем, инҷа дар меҳмонӣ ҳастем. ана хонаи манучерда манучера скрафтай бо хонаи манучерда. ана ҳозир бо хӯрӣ дорем телафузат як гуфта видео кадиста майда тарафи сирдарё рафтестем. духтарои компания атоми кор мекардагӣ дар хуҷанд бо хӯрӣ доранд. ҳамуна як график план шакашем гуфтем ва ҳамин хотир хуҷанд омадам. 2 рӯз дар иҷаам бо душанбе мерам насиб боша. наметонам телефоз мега барқас мекунам. киштира бинед дӯстон, кишти намуқадар аз сар монда ҳамаш ҳам хел пластик будаки аз начти хел сухтаю полностью шуда. дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. я сай чанд кор мекарда бошам фантифлюшко. дӯстони азиз омадем анами кохи сухдиёнда мешавад чорабини мо. омадем зал шадидем беҳад хушрӯне ки иҷада шиштаги будем иҷа омадем.
دخترکو اینایرم مارا دخترکم ای سترکتورم دیلافروز ای خوجم تو فقط ای دیوا زنی گفت یا شستیا گفت Дерево счастья. شستیا دیروا شستیا از میبینیم چیه دخترکو انا این خیلی چیزی خوش بوده مخم کردیم که های نه که ای با اینه یازی نموده این هاوش برامده که ایرم تا چینا خونه میبرم دبالوی تیفانم میمونم میسته به حد فاسون необычный дилафруз. Как раз подарками кадагиям номуш дилафруз буд. Бо дилафруза именно атомский чеварда цепчикаем по крагини фасон. Рахмати калон духтаро. دوستان عزیز اومدیم من اینجا девушка накалиган мы вообще на метро идем что меня جدا دوستان عزیز الان اینجا دقیقا بازی کردیم خیلی دفعه عدوشی بازی کردم مایا بردم اومدم شلپ اینجا اطلاع برای نرسش بود رو بندم شوخی دار باز شده تو همین قرقش رفتم اینجا خیلی خونده زور همه جا زور همه توی یخ خنه لو داشت کپ بود اوش بود لیکن دوست ما بگهتر اومده ما همون باید ابتی اگر ابتی میامده زورش انا خیلی عزیز دخترکو سارچ ما خوجان اومدم برای که قزاقستان مهمون اومدگی بود و او را باید میدیدیم و او هم کارگرای کمپانی اتمیان انا اینجا دوزی اپای مرا برش داد دورم خیلی کم کم دروغ گفت اقمده خونش نافرومد گفت که باشه داد اکسی آمده ایستم با زنگ بزن مای برزنگ گذاشته ایستم خیلی دروغ مرا میگم همه را میگم که هم خیلی دروغی ابچینی вот жду دوستان عزیز مهمانای ما اومدن ای قزاقستان ستار مастер شارون مастера گفتم توناکو دا гостиница رومی قصد سلطان بهشت گفته خیلی گفتم که ما رفتن که بیو короче یک کافه منوشه با من با نویستمشون پاوژی نمیگفتم که خیلی مالی پاوژی نقطه پای مرا با اینا که مهمانو را گرفتیم فارل میبریم ده دوستان عزیز اومدیم طرفی فارل و در اینجا شیشتیم مهمونی ما قزاقستان ستار ماستر значокшون بینه دخترکو کسانی که در شرکت اتمی کار میکنن خیلی پولی نغز میگیرن Катрин, средний чек это сколько? Средний чек это у нас 7 миллионов в долларах нам тенге. сказать. Сейчас скажу, что в долларах. Нигоку шансом играть доллар. 10-12 тысяч долларов. $10,000 بهت زنی جوان خوشرو و پای برهبو قدیما